Na prvoj šetnji u sklopu projekta Životinjske priče šetnjama se odazvalo oko 50 šetača. No, ovoga puta je bilo nešto manje životinja koje su mogle u šetnju, jer je na svu sreću 2 dana prije šetnji 10 pasa udomljeno iz skloništa za životinje veterinarske stanice Beli Manastir. Ipak, velik broj pasa je jako puno uživao jer su imali svu moguću pažnju velikog broja šetača. A naši tim je danas dobro prošetamo se, a ovi koji će ostati ovdje da ih iščešljamo i s njima se proigramo i da dijelimo letke. Tako da ćete svi dobiti letke, vrećice za kakice i grickalice za pse, da im možete dati putem. Tako da podijelite prolaznicima jer ovdje su neke bitne informacije koje se tiču držanja pasa i voljenja pasa. Dakle, danas smo ovdje jer šetamo pse u sklopu projekta Životinjske priče. Savjet mladih je član projekta. Zašto ste se odlučili biti dio tog projekta? Pa zato što svi savjeta vole životinje i pomogli bi maksimalno koliko možemo da ove životinjice to ne budu ovako zatvorene. I eto da pokažemo ljudima koliko je takvih pasa i da se ljudi malo potaknu, pa eto ako je neko u mogućnosti da ih udomi. Kako ste saznali danas za šetnju životinja i kako to da ste se odazvali? Pa eto, za šetnju sa ovim malim životinjicama tu iz skloništa sam saznala preko Facebooka i mislim da je to lijepa inicijativa i da treba pomoći tim životinjicama. Kako ste saznali za nas? Pa, saznao sam putem letaka i objave na internetu. I odazvao sam se rado, da se što više pasa udam. S bijelim mašnicama psi su obišli cijeli Beli Manastir. Njihovi volonteri dijelili su letke i kako je bilo jako puno šetača, pse je mazilo i jako puno ruku. Zašto je bitno svaki dan psa prošetati? Zato što je onda pas smireniji, igra se malo, ne pravi nereda po kući, ne napada druge pse. Što je tvoje mišljenje o kastraciji i o čipiranju i udomljavanju? Što misliš o tome? Da li treba kastrirati, da li treba čipirati, da li treba udomljavati, a ne kupovati pse? Pa ja se slažem da ih treba udomljavati. Što se tiče kastracije, pa sad ne znam kako ko odluči i kako je. Sve zavisi po pitanju ljudi kako su oni. Dobro, jesi ti svoju kastrirala? Jesam. Jesi se smirila od kad si ju kastrirala? Je. Smirila se? Da. Bome je. Iako u sklopu projekta imamo šetnje 2., 16. i 33. vrata skloništa za životinje u Belom Manastiru su svim šetačima otvorena svake subote od 10 sati.